Ćao ljudi, ja sam Emilija, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas, kao što vidite iz naslova, imam video gdje ću vam pokazati što sam sve to dobio za rođendan. Meni rođendan je bio 7. novembra, ja sam ga proslavio pre par dana. Tako da sam želeo sa vama da podelim te neke lepe poklone koje sam dobio. Prvi poklon koji sam dobio bio od mog najboljeg druga. I prva stvar koju bi vam poklonio je ovo. To bi bilo cveće. Mislimo da je kala, nismo sigurni. I cveće je zapravo jedna naša interna šala, interna fora. Mislim, zašto sam dobio cveće? Zbog te interne šale i te interne fore. Tako da to ću zadržati za sebe. Onda, druga stvar od njega isto. Sekund, papuče. Kućne, sobne, kako god, želite. Jako mekano, udobno, sve to fino, sve to lagano, razumijete. I ovaj džemper, koji se meni jako sviđa. I malo smo zabrinuti zbog veličine, ali mislim da će moći. Sad ne znam kako vi možete da ga vidite. To je to od mog najboljeg druga Vlade. Onda od moje drugarice Jelene, ovo je deo poklona od nje. Drugi deo još nije stigao. Drugi deo inače 100 koji ću vam pokazati naknadno, ali mi je ovo prvi deo, to je košulja, otkopčana je, pa malo to možda i ne vidite kako izgleda. Mama meni se jako sviđa i bukvalno kao da je birala, mislim birala je za mene, ali kao da je šivena za mene, pošto mi baš paše kako treba, sa dugim rukavima. Sad što se šare tiče, ne znam kako ćete vi moći to da vidite, ali eto. Tako izgleda. Moje kolege sa posla su mi kupile zajedno poklon i od jedne koleginice, njena ćerka mi je nacrtala čestitku. Onako izgleda kao za mene ovo što piše, ali ovo je njena čestitka. Ja to moja mama da pokažem, to je Mickey Mouse. U slučaju da ja to nisam znao, mi je napisala Mickey Mouse. Tako izgleda, sam bio oduševljen time. Od njih sam dobio, ajde prvo ovo, je posteljina, pošto oni znaju da je obožavam ovaj deo godine kad su praznici novogodišnji, božićni i da se već pripremam uveliko za kićenje stana i svega toga, to ćete gledati vi uskoro. Oni su mi kupili posteljinu, duše za krevet koji još uvijek nemam, ali nema veze, sačuvat će se. Ono ovako izgleda, sam ne znam koliko ćete moći vidjeti od svetla, ali... I pokazat ću vam kutiju, ovo je... Imate u Jisku da kupite, mislim ja sam to negdje od njih tražio, kao lampa, gdje možete stavljati slova i da pišete šta želite. Trenutno na lampi, pošto je to, inače vama snimam ovaj video, sad je nedelja, oni su mi to juče poklonili i kada je počela cijela žurka za rođendan, moj drugi je hteo da ispiše nešto po kutiji i ja sam ga pustio. I onda je to bila tema žurke, opet interna šala, interna fora, samo ne sam mnogo da pomjeram. Ali ovdje, mislim da vidite, piše laticama belih ruža. Znači kad su upali izgleda ovako. Jako je lepo, mnogo mi se sviđa. I uskoro, mislim, ostaće ova slova još malo, ali kada budemo kitio stan, onda će pisati nešto drugo, što sam već isplanirao. Tako da to tako izgleda. Inače na baterije, 6 baterije idu. Da, od njih isto, od kolega, sam dobio ovaj magnet. A ovo je od Snježe, Ivana, Irene, Maje, Ane, Danice, Roksi i Jece. Sam čitao sa čestitke koje su mi dali. Poslednja tura je od mojeg drugarica Vasilise, Milice i Danice. I počet ću sa, ovako, sa jastučnicama. Znate one jastučnice što imaju his and hers. Pošto sam ja single, pretpostavljam da su tada malo zezaju, tako da su mi kupile 2 his jer sve je moje. Tako da, to je to, mislim ono ovako izgledaju, vidite ovdje na slici kako izgledaju kad se otvore, samo što ih ja nisam još otvorio i neću još. Neka mala, ova kao drvena slova, piše Smile. I ovu sliku. Imam još jednu tako sličnu i mnogo mi se sviđaju, ali od svetla ne znam koliko vi vidite. Uglavnom piše Be on Rainbow and Someone Else's Cloud. To je što se tiče ovog dijela kao drugačijeg. Onda, pošto ja ulazim u taj božićni duh, oni su mi kupili ovu šolju, Deda Mraza sa Merry Christmas. Onda ove 2 svećnjaka koji malo se raspadaju, ove zvezdice, ali skoro su sparkli.
potpuno novogodišnje. Još jednu svećicu, također novogodišnju. I ovo što mi se posebno svidjelo, lepi mi se zvezdice, mislio sam da je obična tegla, bio sam upoznao da je kao, može se stavi sveća unutra, pošto vidite kako izgleda, isto je kažem novogodišnje, božićne, međutim oni su mi pokazali da to zapravo unutra ima. Koliko vidite, ali ima sjeličica mali. Ja sam to video na Pinterestu i baš mi je bila želja da imam, to nisam ni znao da postoji kod nas, što super pokazujem, gledam njih, pokazujem baš lepo. Baš mi je bila želja da to kupim, međutim nisam ni znao da ih ima, mislio sam da pravim sam, ali eto, našli su mi i ja sam baš srećan zbog toga. Eto, to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidao, ako jeste obvezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Meni se jako pokloni sviđaju, hvala svima koji su bili na mom rođenju, koji su učinili fenomenalno. Na mom Instagramu imate fotografije sa žurke, tako da možete tu da vidite, dole će u opisu biti link. I to je to, mi se vidimo uskoro. Ćao!